ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои гиромӣ, бародарои ватандӯст, бародарое ки аз барои худо дӯстиву бародарӣ дорен. Саломи гарму ҷӯшона мерасонумтона аз ҷоҳои истироҳатгоҳи худмон. алҳамдулиллоҳ, имрӯз бародарои азиз 16 ноябр, мутаассифона мара як 4 рӯз пеш прокуратураи Россия прокуратураи Москва файрод карданд барои як номард, як ноҷавонмард, як бадбахт, як одаме ки тамоми мардбачаҳои тоҷика биз гуфта гап мезана, мутаассифона дар як ниқоби мардиву ҷавонмардиву дар ниқоби як ватандӯстӣ худша нишон мета, лекин мутаассифона ин худаш як биз, як номард, як ноҷавонмард, як тӯҳматгард, як бадбахт аст. ман зани тара ҳақорат намекунам, очаи тара ҳақорат намекунам, духтарчаи 3-солаи 4-солаи тара ҳақорат намекунам. ман ира ба ҳамон мақомотҳои болоӣ мерасонам ки яъне ки ту номард, ту ноҷавонмард Аюб Исақов, яъне ба почтаи через почтаи электронӣ нисбати ма ки ман дар ту чихеле ки ман дар ту видео кардам, гапҳои паст баланд гуфтам ки кордор наша, ту ман дар 1 2 3 22 видео кардӣ, ман ту дар 1 видео кардам аз Тоҷикистон, баромадӣ ба мақомотҳои болоӣ шикоят кардӣ. 22 видео кардӣ ту ман дар Аюб. ман як дона видео кардам, ту дар тара талхат кафид, чунки ман гап мезанам, далели доказат хати гап мезанам. ман нашида ягон бор ки ягон каса тӯҳмат кунам, ягон каса подстава кунам ранги ту ноҷавонмард. ман ҳар чизе ки гап мезанам ба гапом тайёрам ки ҷавоб бутам ва ҷавоб хоҳам гуфт бе ягон гапи зиёдтӣ. лекин ту Аюб нисбати ман ариза кардӣ дар прокуратураи Москва ки гӯё ки ман дар кадом ҳизбу ҳаракату гурӯҳам. салому алейкум аз шаҳри Левакан, мардуми шарифи Тоҷикистон. ман дар сайти генералии прокуратураи Россияи Федератсия ариза навиштам рӯй кардам зидди як блогере ки ин айтари гап мезана. бизай ман бобоҷони 88 биза дар назар надорам, но бояд бобоҷон эҳтиёт кунад дар эфирош, дар видеош, бояд ягон гапи лишни набирояд. мутаассифона ин тӯҳмате ки ту кардӣ, ман тара бо мегӯм ки ту хата юрист мегирӣ, ту кончини як туремчики, як пада налати пасти худо задаӣ. бо ҳамун туремчикам бо ба туремчикша дора, бо ҳар як нарбачаву сарми гапзан дора ки гап мезанад, дар гапаш ҷавоб метаҳад. лекин мутаассифона ту бадбахт, ту ҳамун намедонам дар пеши ҳамун намедонам галубоё шишта хестагӣ ё намедонам хати галубоё шишта хестагӣ, ман намедонам. то ҷое ки ман маълумот ёфтам, ҳатто ҳамун бачаҳои ҳамун сарбанд, ҳамун шербачаҳое ки ман хачон бисёр вохӯрдам, гап задам, суҳбат кардам, чӣ короед накардиянд, чӣ гапҳоед нагуфтиянд. ту мақсад ариза кардӣ, гӯё ки аризаи тура бесанҷиш мегиранд, мебаранд мана маҳкам мекунанд. ин фикрҳои тай, ин фикрҳои хом тай. мана даъват карданд, суҳбат кардем, як бовар кун, як патриот мана даъват кард, ягон хеле вай не. прокуратура да файрод карданд, суҳбат кардем, гап задем. ин корамаш 12 ноябр суҳбат кардем, чӣ кор мекунем, фалон кор мекунам, дар Россия кайём Тоҷикистон кайём омадӣ, фалон рӯз омадам, документҳоро копия кардам, мара чотка гирифт, ҳамин хел откритӣ гашт, гуфт ки ба номи Парвардигор гуфт, бисёр гуфт хеле патриот, мақсад хеле ман барои ватан, барои миллат, барои президентам бисёр мақсад ҳақиқатҳоеро гап задам ки реални ӯ одам худаш Тоҷикистона хубтар ман медонистае. гашт гуфт, мана гуфт рафтороту суханот маъқул шуд, гуфт ту патриотӣ, гуфт. ин гапа прокурори Москва гуфта истаи ман. яъне ки як одаме ки қатъиш як бор шишта ман суҳбат кардам, ин чиза дарк карда, ту бадбахти Аюб ин чиза дарк накардӣ. ман аллакай мардум медонад ки ман чӣ кораям, чӣ корам ва чӣ кор мекунам ва барои миллат, барои давлат, мақсад барои манфиати шахсӣ кора намекунам, ҳар кор мекунам барои манфиати ин миллата, ин давлата, ин президента ва ин мақомота. ин чиза медонӣ. ман ҳеҷ вақт ягон мақомот хати ҳамкорӣ накардам ки ту мегардӣ мегӯӣ ки идибек фалонай, беъмадонай, инай унай. ман аз МВД ягон чиз дига боварӣ надорам. дилм месӯза ба вазири МВД. но чикор кунам? документальни одамои убоб аст. имина бохтарира. ту фақат доказат биёв гапзан. ту агар ки патриот бошӣ, ту агар ватандӯст бошӣ, ту агар ки ӯ қадар намедонам ядам мақсад ай номи як вазорат гап мезанӣ, ядам ай номи як вазорат гап мезанӣ, як видео та мегардӣ мегӯӣ ки
ما 500 و چند آدم باید میبردم. برای که قدیم 500 چند نفر باید بر بگن قدیم علاقه ما زولینی نوشتگی روی کنگی باید استانبول هستیم پاکستان بمونه. ما در روی کنیم وقتی که کارمندان اوبو تو حوزی را کار انجام دادگی نیستن بوجه قریب 7-8 گذشت. من کارمندان اوبو به یک گپ دارم اتفیت مدرش کو و 103 نفر داشت الماس میخواه بر بگرده. من نمیدونم قطعی این مردم چخیل برام من نمیدونم کارمندان اوبو اتفیتی مادر یا بچه‌ای که ما بردمش کو چی با در اینترنت نیست. ای بدبخت 500 چند آدم نه تا همین 2 آدم تا یگون کس را بوار میکنه به نام پروردگار همین تماشابینات ترا پشتی ما شناختن ایوب والله بالله تالله قسم ما ترا رکلامی رود کردم. من هم بلوگرو در ویدیوی خود مرایی نمیکنم که صاحب شد کنن ویدیوی ترا بدبخت روی میکردم به خاطر که بعضن کارگرای مخمود مرا گفته بودن که ویدیوی همین را یاردم کن. ما کردم همین کارا مردونوار کردم. ما فهمیدی من خیلی صدقان کردم. من فکر میکردم که تو یگم نرد بچه ما نفهمیدم تو یک قنچقی ایوب مایلش هر چیزی که بود تو کردی گذشت اون چیزا در گذشته مون. ما ویدیو کردم گفتم ما در ویدیو نکن بعد ویدیو نکن گفتگیم با یک 12-15 تا ویدیو کردی همگی قطعی ما 100 تا ویدیو کردی خیب قپیدی خطرم خیلی نمیدونم سفید سیاه کردی گویا که یگم آدم موفقی تو یوریست نیستی ایوب به نام پروردگار یگم جدا افیسیال کار نمیکنی تو نی افیسیالی هم کار نمیکنی یوریست ترا به نام یوریست یگم ذات نمیشناسه تو خودت یوریست گفته میگردی تو کاکایت کی تو چخری یوریستی تو در کجا یوریستی تو پدنالات میبروی ایرا گپ میزنی اورا گپ میزنی. تو میدونی که تروریست کیه؟ تو میدونی که معنای تروریست چیه؟ نمیدونی به نام پروردگار نمیدونی نمی تو ناموشون هم میگیری اونه که نمیدونی که کیان چیان چیکارن و با چیکارو مشغولن و کی را میگن تروریست. ای پدنالات آخه تروریست در وطن آزاد میگرده در وطن آخه نمی چی خیلی مخواه هم خیلی تو بدبختی نامردی نوجوان مرد تو آمدی من ترا مهمانداری کردم تو اوچلانه در همون اوتا و اوچای خود یک پیاله چای کردگی نیست نه که من مردونوار من ترا خونم دعوت کردم یک پیاله چای کردم تا نان و نمک خوردی با برومدی ای پشتم خنجر زدی. این نامردی و نوجوان مردی و بدبختی تا. خب من یگان گپی بالایی گپ نمیزنم. من رنگی تو او قدر نامرد نیستم که گپ زنم. من همین میگم که اصلا کورنمکی نامردی نوجوان مردی اگر تو مردک میبودی طرفی کارمندای مقامات طرفی گنرالو ای گپو را گپ نمیزدی. تو نخوب بخزی گنرال گپ زنی تو نخوب بخزی ده اوخی اگر که گناه داشته باشن کدام گنرال قطعی تو 6 تا گپ زده که تو میخزی نام گنرال هم میگیری. بمون ویدیو شا لعنت بات گنرال لعنت بات МВД شما گجونا نیگو داره начальники милиции шари Левакан папа тай кашку ай кабинет бубро. خب دیدین اگه گویا که من نمیدونم این قدر گپ میزنه گویا که برای همین ایوب در تاجیکستان قانون وجود نداره. من نمیدونم هر کسی که همین ایوب نگاه میکنه من باوری دارم که چرا نگاهش نمیکنه. من این چیزا با باوری میگم که را نمید شب و روز هیچ که نگاهش نمیکنه یک سگی بیسویی بای. لیکن اگر که یگم کس هم نگاهش کنه یقین بدون که تو یکی از سیاست امیرزا نوروزی یکی از همون کدامت که نباشین که همین ایوب نگاه میکنین نه همکاری میکنین یکی آدمی هستی که از سیاست امیرزا خود نوروزی به خاطر چی؟ به خاطر منفیتی که در تو برسه این گپ خالی میرسونه در شما ریال نگاه خیلی دکزد خیلی چیز نداره در شما گپ زنه. این بدبختی نامرد یگم کس خطی پریمای گپ نمیزنه نه گروه قطعی نه حزب قطعی نه یگم حرکت قطعی هیچ قطعی این نبرات میترسه و بانام یالو گپ نمیزنه. اگر گپ زنه زبسوشون مونه کوز زبسوی نمی نیداونشون مونه مردم بینا گوش کنه که قطعی کی چی گپ زده است گپ نمی قطعی یک متفی نمیدونم یک گالو حساب میکنه اینا هیچ که باور نمیکنه اینا قطعی چی گپ بزنن. برادر عزیز اپا و خوارو ای همین بدبخت ای همین نامرد ای همین نوجوان مرد ای همین خدا زده ای همین خدا بخبر دور شین به نام الله قسم دور شین که مشکنتونا.
паданалат ба кадом роҳ восита набоша тӯҳматон мекуна болотон. Валлоҳи қасам ин махлумотҳои Россия просто так одама даъват намекунанд ва просто так ҷавоб наметиҳанд. Яъне мин як 4 суҳбат кардам. Ту гуфт патриоти гуфт. Ман гап надорам да ту гуфт. Ай ту гуфт гапҳое ки мақсад дар почтаи мо ариза омадагӣ гуфт او чиз бар намеояд. Яъне мақсад او чиз огоҳӣ наметаҳӣ ту. خداوند مهربان نگهبانتان باشد. دعامان دعا کنین. احتیاج به دعای شما داریم برادرای عزیز اپا و خواهرها. عزت از جانب الله های. الله میته و الله میگیره. من هیچ وقت احتیاج به یگان کس نداشتم و ندارم. الحمدلله من امروز در استراحت بودم. استراحت خوب داشتیم. هزاران باشید خطیب برادرایم. خواستم که همه عصبا آرام شید. گفتم یه ویدیو کنم. عصبم که ویران میشید با یگان تأخیر داشتم میکردم گپای زیاد میشید. یا همین پروژه در همه کنیشام ته ببینم. آخر من نشانتم که توشتم خیلی پریدو فقط ببینید برادر عزیز اپا و خواهرها دوستای گرامی خداوند مهربان در شما هم همه خیل استراحت های خوب و خوش و با فراغت همراهی اویلاتون فرزنداتون نصیب گردونه در حقمون دعا کنین الله مهربان نگهبانتون باشه السلام علیکم